gaan basies die hele hoofstuk of afdeling oor produkte en net gelyksoortige terme hersien. So for the first 3 questions, we are not asked to multiply anything with each other. Ons is nie hier om enigiets te maal met mekaar nie. Daar's geen maaltekens nie, daar's geen hakkies nie. Maar die opdrag is eenvoudig, ons moet kan vereenvoudig. Dit beteken group together, wat ook al by mekaar hoort, moet jy by mekaar gaan tel. Gelyksoortige terme. Wanneer is 2 goed of 3 goed gelyksoortig? When are they like terms? Same variable and exponent. Fantastic. So if they have the same variable and they are raised to the same power, then they are like terms and then we can add the coefficients. Okay? So kom ons kyk na die eerste vraag. 7x minus 4y plus 2x minus y. Let's highlight all the like terms. I would argue that these two are like terms, nee? Hulle is gelyksoortig, which means you can, if you want to, write this additional step. You don't have to. Where you indicate, great, I'm adding them together. We're using the associative property, the associatieve reël, I think that's the English word as well, where we simply move them around because it suits us. Ons wil hulle by mekaar hê, dit tel vir optel en maal en wat ook al. Okay. And then the other two would then be like terms because both of them have a y and both of them are raised to the same power. En dit voel dalk basic, maar dis hoekom ons hier is om alles te hersien en te weet wat gaan aan. Finale antwoord is dan 9x minus wat? Hoe doen ons dit? What are we actually doing? Ek gaan 'n ekstra stapie byvoeg want ek sien daar's vraagtekens op julle gesigte. Okay? Ja man. So if you have the same variable, x en x, en jy plus hulle by mekaar, dan beteken dit jy gaan die 7 en die 2 by mekaar tel, x. This is an additional step. I don't know how familiar you feel with this. Maar dis wat jy in jou kop doen, jy tel jou koëffisiënte by mekaar. So daar is 9 x'e in totaal, stem ons saam. Wonderful. Next up, kan ons nie dan maar dieselfde doen met die pink nie? Is dit nie eintlik maar minus 4 minus 1 y nie? Is that not true? So where did I get the 1 from? There's an invisible 1 in front of the y. There's always an invisible 1 in front of a variable. This minus 1 y. So when you add all those coefficients, minus 4 minus 1, you get minus 5y. Dit is jou finale antwoord. Julle is baie stil, dit maak my bekommerd. Ek weet of julle warm kry of wat dit is nie. Volgende vraagie. Now, Billy had a definition for us about variables of nie eerder, about like terms. She said that if we have the same variables and they are raised to the same power, ek gaan dit nou herhaal in Afrikaans, then they are like terms. So as daar 'n term is met dieselfde veranderlike a, x, y, whatever, wat verhef is tot dieselfde mag, if the exponents also look the same, then they are like terms. Nou, hoeveel terme, kom ons begin hier. Hoeveel terme het ons? 3 terme. Ek het vir my klas heel in die begin gesê dat indien jy 'n vertikale lyn gaan trek voor elke plus en minus wat jy sien, dan is jy besig om die terme te skei van mekaar. Term 1, term 2, term 3. 3 terms. Now, okay. We've established that we have 3 terms. Are they like terms? But help me understand this. I mean, I know obviously what to do, but I've got A, B, and C, and then I've got B, C, and A. And then I've got CBA. Are they the same? They are the same. Die kommutatiewe eienskap. So when you multiply or when you add, I don't care in what order you multiply. As ek vir jou sê, A mal B mal C, C mal A mal B,
B mal C mal A, I don't care in which order you write them down. Eventually, they're all being multiplied together. Kom ons maak dit van toepassing op numeriese waardes. Suppose that you had 2 times 3 times 4, or 4 times 2 times 3, or 3 times 4 times 2. Would you get the same answer every single time? So, hulle is presies dieselfde. Verstaan julle, dit gaan nie oor die volgorde waarin ons dit skryf nie, dit gaan daaroor dat die kommutatiewe eienskap geld. Die volgorde waarin ons dit doen, maak nie saak nie. So if they are all like terms, in essence, what you're trying to do is add them all together. In other words, add the coefficients. I am looking at 3 minus 4 plus 8. Kyk daar. En dit is hoeveel A, B en C daar is. Okay, so met ander woorde, jy tel al jou koëffisiënte bymekaar. En dis hoeveel A, B en C is daar is. 3 minus 4 plus 8. 7 A, B, C. Dit behoort eenvoudig te wees want julle het dit laas jaar gedoen. This is part of revision. This is our first lesson for the term. I'm making it very fundamental. Vraag 1.3. Do we have any like terms? Het ons enige gelyksoortige terme? X kwadraat, sien enigiemand dalk nog 'n x kwadraat iewers? Ek doen. Okay. En sien enigiemand dalk nog 'n x iewers? Ek doen. Let's shuffle them. Let's play musical chairs. Move them around. En nou gaan ek gaan en ek gaan jou net gou herinner. 2 x kwadraat op 5 is, net gou kyk. Ek dink daai 2 moet in die bokant staan, hoor. Ekskuus, ek het verkeerd neergeskryf aanvanklik. I made a mistake with the original question. Jammer. Dis wat daar moet staan. Okay, is almal by. En dan is die ander 2 ook gelyksoortig. Nou onthou nou wat ek gesê het, jy tel jou koëffisiënte bymekaar. We add the coefficients once you've established all your like terms. Nou hier gaan ek vashak, want dit kan dalk 'n vraagteken in jou kop veroorsaak. Juffrou, waar kry juffrou 2 op 5? Daar. Dit is die koëffisiënt van x kwadraat. You can write it in 2 different ways. You can either write it this way, or it's minus 2 over 5 multiplied by x squared. It means exactly the same thing. Dit is dieselfde ding. Ons kan hom vir jou op 2 verskillende maniere gee. En dan doen ons dieselfde vir die geel. Tel jou koëffisiënte bymekaar, add your coefficients, x. Jy hoef nie hierdie stap te skryf nie. This is a completely optional step. No need to write it down. This is just me explaining. Wat is die finale antwoord dan? Twee en 3/5 is 13 op 5, dink ek. Kan iemand my help? Dankie. En dan, wat het ons hier?
Minus 11 op 3, x. Okay, moving on. Nou gaan ons aangaan na produkte toe. Is daar enige vrae? Het iemand nou iets geleer? Nie rarig nie. Het was hersiening, so eintlik moet dit baie maklik wees. Gaan vir my aan. Vereenvoudig die volgende. Nou moet julle onthou ons maal. We are multiplying. So when we multiply, you will multiply your coefficients. Jy maal jou koëffisiënte. And then you will multiply your variables. Ek gaan nou dit vir julle in Afrikaans ook skryf. Okay, in Afrikaans is dit jy maal jou koëffisiënte. Wat is 'n koëffisiënt? Wie weet? In front of or behind or on top or at the bottom? Where do we typically find the coefficient? So it's in front of the variable. Does that include the sign in front of the variable or not? It does. Okay, en kan iemand gou weer vir my sê wat is 'n veranderlike nou weer? What is a variable? 'n X, 'n letter van die alfabet. Wat is die doel van 'n veranderlike? Vir wat? Baie mooi. So a variable or a veranderlike, it is a placeholder for a value, a real regte egte value. Right, so as ons hierso kyk na vraag 1.4, 1.5. Die opdrag is vereenvoudig. We start by multiplying our coefficients. Jy maal jou koëffisiënte. So dit is die 2 en die 3. Dit staan voor die veranderlikes. 2 maal 3 gee vir ons 6. Nou het ek gesê ons moet ook die veranderlikes maal. But when we multiply variables, we need to remember our exponential laws. Ons moet ons eksponentwette herroep en goedken vir wanneer ons veranderlikes maal met mekaar. Because why? Because I'm saying that x times x to the power of 4, becomes what? Thank you very much. So how did you get that 5? What did you do? You add the exponents. Baie mooi. Okay, so what did Rowan do? He said x times x to the power of 4 is the same as x to the power of 1 plus 4. That gives me x to the power of 5. Thank you very much. And then we continue with the next variable, which is y. So using the same method, you should get y to the power of 6. Hierdie ene was maklik. As ek so een in jou toets sou sit, dan sê jy vir my dankie juffrou. Plesier. Okay, vraag 1.5, similar. Dis soortgelyk, maar ons is nou besig om 'n enkel term te maal met 'n hakkie wat 3 terme bevat. Which rule or law of wat ook al, wat noem ons dit as ons dit inmaal? Distribute. Die distributiewe eienskap. Dis wanneer jy golfies maak. So what does it mean? It means every single term in your bracket will be multiplied with whatever is in front of your bracket. Elke liewe term binne in jou hakkie moet gemaal word met dit wat voor jou hakkie is. Ek gaan pyltjies gebruik, ek hou daarvan. Ek het al die kleure tot my beskikking. You'll start with the first one. Nou gaan julle sê, juffrou, nou waarmee is ek besig? Wat moet ek doen?
Ek wil hê jy moet die volle minus 3x, dit wat voor die hakkie staan, maal met 2x kwadraat. Dit is mos nou hierdie 2 wat jy maal met mekaar. You do this in your head or you write it down the way I've done it on the side. You decide. En nou dink jy weer, maal die koëffisiënte. Wat is die antwoord van die koëffisiënte? Wat is minus 3 maal 2? Minus 6. So you multiply your coefficients. Daai 2, minus 6. Dan maal jy jou veranderlikes. Daar is nou net 'n x en 'n x kwadraat. Wat is jou finale antwoord daarvan? X tot die mag? 3. Daar is die eerste een. Dit wat jy kan doen. En dit doen jy dan vir elke liewe term binne in jou hakkie. Kom ons skuif dit 'n bietjie op. Nou gaan jy na die rooi ene toe, dan maal jy hierdie 2 met mekaar. Een minus maal een minus gee vir jou een plus 3 maal 7 is 21 x kwadraat y. Any questions there? And since we are making waves, we will remember to also multiply or distribute to the last term. Jy moet ook die laaste inmaal met mekaar. Kan ons enigiets verder doen? Is it possible for us to simplify this any further? Because we don't have like terms. Ons het nêrens gelyksoortige terme nie, ons kan niks meer by mekaar plus nie. Ons is nou klaar hier. Nou kom ons by almal se gunsteling werk. Julle weet wat dit beteken. I have an acronym for this. Wat is die acronym? FOIL. In Afrikaans EWBL, maar ons is nou klaar hier. Ek gaan nou FOIL gebruik. Waarvoor staan die F? Firsts. So ons gaan die eerste maal met die eerste. In other words, first times first. X maal x gee vir ons x kwadraat. You write your answer down. That's the first one. Dan gaan ons aan na outers. Dan maal jy die buitenste 2 met mekaar. X maal minus 3. Kan julle sien hoe maal ons? Dit gee vir ons minus 3x. We multiply them. Volgende is wat? What's the I stand for? Of is aan die I? Inners. Jy maal die binneste 2 met mekaar. Daai 2. So jy maal vir plus 5 met x. Dit geef jou plus 5x. Julle sal sien dat ek dieselfde kleure nou gebruik het. Ek het dit doelbewus gedoen. En dan die L staan vir laastes. Die laaste 2 maal jy met mekaar. Nou wat is plus 5 maal met minus 3? Minus 15. Did I lose someone along the way of is julle almal nog hier? Is ek klaar? Hoekom nie? I have like terms and what a coincidence, they're in red. So Rowan, please tell me what is the answer to fantastic. So julle sal onthou van die eerste paar vrae, het ons net gefokus op gelyksoortige terme. You add those like terms. Typically it would be the middle two terms. Dit gaan nie noodwendig die middelste 2 wees nie, maar dit is gewoonlik daardie 2 wat jy by mekaar kan tel. Dit is jou finale antwoord hier. So as jy FOIL kan doen vir een hakkie of vir een voorbeeld, moet jy FOIL kan doen vir elke ander voorbeeld ook. Onthou, ek doen ietsie van alles.
wat is die grootste fout wat kinders maak as dit kom by hierdie vraag? Wie kan raai? Waar dink julle maak die kinders hulle foute hierso? Michelle, and that's all. And that's wrong. And I agree with you. Thank you. You listened in my class. Thank you. So die fout wat hulle maak, the mistake that you should look out for here, and I'm going to mention this because I've seen it too many times, I'm worried, is they say, ma'am, I only have to do this, and then they write down x squared plus 4. Dit is heeltemal verkeerd. So if we know that kids make this mistake, what step could we possibly add to prevent that from happening? Okay, so you're saying that we are going to expand the brackets. In other words, Rowan, if I understand you correctly, praat hulle daagter. As julle praat, stuur ek julle uit. As julle praat, stuur ek julle uit. Ek maak net seker. So Rowan said, ma'am, to prevent that from happening, we should focus on the fact that anything squared means it is that something times itself. So kom ons skryf die hakkie 2 keer neer. Ek gaan 'n baie eenvoudige voorbeeld gebruik. As ek vir jou sê 4 kwadraat, dan is dit mos 4 maal 4. So a bracket squared is the bracket times itself. Ons noem dit the what notation. What notation am I speaking? Expanded notation. Uitgebreide notasie. En die oomblik as hy dan so lyk, dan kan ons weer gaan foil. Hierdie keer gaan ons dit vinniger doen. Eerste maal eerste was watter kleur? Donker. That's your first. You only need to write down the answer. Outers. Daar is 'n kortpad. Jy hoef nie die kortpad te volg nie. I'm not going to go into that right now. Inners en lasts. I will always make the middle two the same color because I'm trying to teach your brain to look out for something. Because I know where mistakes are made. And we are preventing that from happening, right? Yes? Ja, juffrou. Okay, nou gaan dinge lekker raak. So if you thought this was fun, buckle up. Moenie my haat nie. That's a P, by the way. I want you to try this first. Nou vir die van julle wat nie weet wat om te doen met jou ander hand terwyl jou regterhand skryf nie. Is everyone right-handed? Who's left-handed? Okay, left-handed people, I'm really sorry. This analogy is not going to work for you. But for those of you wondering, what should I do with my left hand whilst the right hand is writing down? Jy vat jou duim. Let's choose a strawberry. This is your thumb. You put your thumb on top of that minus and you say, just wait. I'm not looking at you for now. Hou toe die minus. Maal die hakkies. Once you have foiled your brackets, you lift your finger up again. So that minus is there, but I'm not really going to consider it until right at the end. Put your thumb in front of the bracket. Keep whatever is there for the last step. Hy moet wag. Dis nie nou sy beurt nie. It's not the minus's turn right now. It's there, but I'm just keeping my thumb on top of it until I'm done with my brackets. You first write your brackets in expanded notation.
Jy gaan skryf jou hakies in uitgebreide notasie. Stap 1. Why? Because we don't want to make that mistake of only squaring the inside separately. You don't want to do that. A hakie maal homself. We've got the product of two binomials. What is a binomial? Twee terme, baie goed. So I've got the first one there. Who can tell me what would be the next term in my answer? PXY, very good. So if I use my red pen and I keep using the red pen for this one every single time, as ek die eerste term maal met die laaste term in my tweede hakie, X times Y times P. I don't care which one you write down first, alphabetically or not. I prefer alphabetically because I'm OCD, but whatever. That would be PXY. Likewise, as ek hierdie twee maal, wat kry ek dan? Same thing. So you should start realizing the shortcut that I spoke about. If you don't know, go and watch the videos on YouTube. It's on there. Okay? En dan last. Julle in my klas wat klastoets geskryf het, julle weet julle daai kwadraat vergeet aan die einde. Please don't forget your square. I've still got my strawberry. It's still there. My thumb is still in the way. I'm first going to simplify my bracket. Brackets. Onthou julle jou volgorde van bewerking. Alles binne in hakies gaan ons eers vereenvoudig. Ons gaan die middelste twee terme bymekaar tel want hulle is gelyksoortig. We've got two of them. Not true? Maar nou gaan ek my duim oplig. Hoe gaan ek hierdie ding delete? So. Daar was mos nou 'n minus daar. Lift your thumb or your other finger on your left hand to reveal the minus. What are we going to do? Distribute. What does distribute mean? It means that whatever is in front of your bracket gets a turn to be multiplied with everything inside of your bracket. So wat ook al voor jou hakie is, word nou ingemaal. Nou gaan julle sê, mevrou, daar's niks daar nie, daar's net 'n minus. Wat het ek net nou gesê? As daar niks daar is nie, dan is daar 'n It's an invisible one. Dis 'n denkbeeldige een. Like if you close your eyes and you squint really hard, you'll see it. Okay, dit is daar. There's an invisible one. Put it there if you feel unsure. And once you start distributing, you'll realize that every single sign in your bracket, all the signs will change. Die oomblik as jy dwars deurmaal met 'n minus, dan verander al die tekens van elke liewe term. Dit is jou finale antwoord. Okay, so omdat ek baie lief is vir julle almal, gaan ek gou vir julle net moenie kwaad raak op my nie, okay? Ek gaan net gou vir julle 'n bietjie 'n moeilike enetjie gee om te doen. Let's call this our self-assessment. Ek haat dit. Quiz, dis makliker. Ons is nie klaar nie.
By the way, they're not the same. Sorry. Yeah. It's not really a quiz because you can't choose A, B, or C. Dis 'n toets. Kom ons sê dis 'n mini test. Let's call it our exit ticket. For you to be able to leave and go home, you should be able to do this. They are not the same. If you can't see, sit closer, please, on the floor, because ja. Ek gee vir julle nog 3 minute. Skryf net gou eers jou naam hier op. Almal wat hier is moet ons sal jou pen gebruik. It's a good thing if you're here. Naam en van en sexy. And then pass that around. Every single person should not write their name on, asseblief. Thank you. Wie is klaar met die heerseun? Sê weer. Jy moet albei doen. Jy is veronderstel om verskillende antwoorde te kry vir die twee vrae. Wat? Ek gaan nou kom, moet ek kom kyk. Jy moet dit maal. Nee, maal hierdie. Net daai. Dan maal jy hierdie persoon nie. Okay, ja. Are you done? Do you need to go? I'm gonna help everyone. Shush. Ons gaan die heerseun doen. As jy wil praat, kan jy buitentoe gaan. Dankie.
Ons 10 minute oor. Julle sal survive om stil te bly vir 10 minute. Okay? If we look at the first one, we see that square. Jy sien 'n kwadraat en dit sê vir jou skryf dit asseblief in uitgebreide notasie. Onthou dat 'n hakkie kwadraat is die hakkie maal homself. Nou die minus 3x staan daar een kant. I'm not multiplying the negative 3x with the other two brackets. I am multiplying it in the second example, but not in the first one. Hy staan een kant, op sy eie. Nou BODMAS, PEMDAS, HEMDOM, wat ook al jou volgorde van bewerking, sê vir jou, jy moet mos eers maal voordat jy mag minus. We're supposed to multiply first before we can subtract, which is exactly what we're going to do. FOIL, hello, big surprise. Maal eerste en eerste. Laastes, buitenstes bedoel ek. So it's 2y times negative 7x is negative 14xy. Jy doen dit vir die binnestes ook, inners. Look how they look, kyk hoe, note how they look exactly the same. Lasts. En nou shame, die arme minus 3x is ook daar. Fooi toch. Okay, we're making progress. Do we have any like terms? Yes. Dit wat in rooi is gelyksoortig. Ons gaan hulle bymekaar tel. Kan ons enigiets doen aan daai minus 3x? Het hy 'n maatjie by wie hy kan gaan staan? No. Want hy staan na die hakkie. So ek was nou lelik geweest, ek was aspres geweest. Because then for the next question you're like, ma'am, it's the same thing. No, it's not the same thing. Hoeveel terme het ons by die eerste vraag gehad om mee te begin? How many terms did we have for the first question? 2. Hoeveel terme het ons vir die tweede vraag? 1. Want ons maal, jy het 'n hakkie kwadraat, maal minus 3x. This is one term. Now, when I ask you something quickly, if I say 5 times 7 or 7 times 5, I mean, does it matter which one is on the left and which one is on the right? So dit maak dit, ek bedoel, albei gaan vir my 35 gee. Okay, suppose that I had a bracket times another bracket. Does it matter which bracket is first? Maak dit saak watter hakkie staan eerste? Nee, want ons maal die twee hakkies met mekaar. So when I'm confronted with a question like this, I'm going to say, hello, I prefer putting that bracket in the front. I just do, because it's a single, like it's a bracket with one term, it's a monomial. En dit is dieselfde as om te sê, hear me out, this is exactly the same as just having it without a bracket. But it's still multiplication. Onthou julle die strawberry? Remember I said take your finger, put it in front of the bracket to keep it there. Don't look at it yet. The strawberry will go over the minus 3x. You will FOIL the other two brackets, well, there's one squared, and then right at the end, lift your finger and say, now I'm ready to reveal the strawberry. And multiply that in. Hou jou vinger, gebruik jou vinger, hou hom bo oor die minus 3x, FOIL this out, reveal the minus 3x, distribute that in. Kom ons doen dit. Are we going to do the strawberry?
julle ietsie anders kies? Butterfly. Okay, hou die skoenlapper daar. Keep it closed for now. Foil your brackets. Ons het dit nou net eintlik daarbo gedoen, maar okay, we doen ons dit nou maar weer. Nou gaan ek my vinger oplig. The butterfly can go away now. Simplify your bracket. En nou moet alles inmal. Remember what I said about distributing? Mal, mal, mal. Hoe het jy geweet?